Ассалаумалейкум, бізді көріп жатқан көрермен. Гелер Дайвс программамыздың екінші шығарышына қош келдіңіздер. Бүгін біз Южный магистралдағы парктаус, ушул жақтағы бейтаныш адамдардың талантына чоғы көп болуыз. Кеттік анда. Көргөнүмдү көчөдөн көңүл оттой көзөлгөн көк сулуң дебырдаштан кимми чиркин өтөгөн өңүмдөн эс түшүмдөң ай мени өтөгөн ай İlbesindey baskanım, ilerilgen kaşlarım Kaydan mağa göründün o karegimdi yaşladım ey Boru belen askanım, oyumuldu taşladım Tügöndür kaydan göründün o düşüp ettin asmanım ey Oturdun ömürden Oynayan törtmelen Kantalamay durmuşlar Kayra kayran öpçülür Canar dolu candır bolu Dağdan çağırırım ay İlbesindey baskanım, imerilgen kaşlarım Kaydan mağa göründün o karegimdi yaşladım ey Boru belen askanım, boyumuldu taşladım Tügöndür kaydan göründün o düşüp ettin asmanım ey Borisindey baskanım, imerilgen kaşlarım Kaydan mağa göründün oy, karegimdi yaşladım Boru belen askanım, boyumuldu taşladım Tügöndür kaydan göründün oy, düşüp ettin asmanım ey Южный магистралда қанша таланттар бар екенін азыр чолуға биргеликте издейбиз. Жүрүңүздөр, кеттик азыр. Тет алдыда кетет. Эмне үчүн тартып Биз ушу бир YouTube каналга суроом жолоо кылып жүргөнбүз да. Бир-эки суроо берсек болобу? Макул, берип коюңуздар. Сенин атың ким болот? Менин атым Наздана. Жакшы атың бар то. Назан, сен окуйсуңбу? Ооба, окуйм. Канчанчы класста? 8-класста окуйм, азыркы учурда. 8-класста. Мындай суроодо, кыргыз эл артисттерин тааныйсыңбы, ырчылардан? Ооба, тааныйм. Мисалы? Мисалы Салмат Садыкова, Алтынай Нарбаева, Гүлнур Сатылганова. Жакшы, анда мындай чыгармачылыкта сиздин кабарыңыз бар экен да, ырчылар тааныйт экенсиз дегендей. 8-класстагы кыздан мындай сурасак болобу? Бир ырдап берип койсоңуз кандай болот? Макул, ырдап берейин. Жакшы. Мындай алганда кайсы класста окуйсуңар? 8-класста окуйм. 8-класста кайсыл? Б, В, Г, А. 8-Ж классында окуйм. 8-Ж класс. Кайсы мектепте? 82-орто мектепте. Анда 82-орто мектебинин Ж классындагы окуган Назданадан азыр жагымдуу чыгарма болмокчу, э? Кайсыл чыгарма? Жаным аттуу жагымдуу чыгарманы аткарып берейин. Эң сонун. Кеттик анда.
birge Canım hele bahçe canım Canım seni lazım cabıgam o canım Seketimde canım bir üzünü bağınam Birden bizim sağınam İki çürük iki bir de darmış Gözlerime toylamış yüzde sevmiş Tatlı çürük mahabbatin baldamış Biz bir kez de casagan biz yanlış Biz bir kez de casagan biz yanlış Canım hele bahçe canım Canım seni lazım cabıgam o canım Seketimde canım bir üzünü bağınam Birden bizim sağınam Canım hele bahçe canım Canım seni lazım cabıgam o canım Seketimde canım bir üzünü bağınam Binden bizim sağınam Canım hele bahçe canım Canım seni lazım cabıgam o canım Seketimde canım bir üzünü bağınam Binden bizim sağınam Bir üzünü bağınam canım sağınam Так, урматтуу достор, ушул эки Гелердайз долбоорунун экинчи выпускун ушул Южный магистрал тартып атабыз. Буюрса ушул жактан дагы бейтаныш адамдарды таап, ошолордун таланттарын азыр биргеликте текшеребиз, достор. Андыктан биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Хорошо? Азыр каяктан баштасак деген. Ой, алейкум ассалам. Бир нерсе болобу? Ой, конечно, болот да. Кел кото биринчи таанышалы, атың ким? Бексултан. Бексултан. Жакшы атың бар экен. Бексултан Жакиевтен тааныйсыңбы? Жок, таныйм. Буюрса анын шашпай айтып берем. Кайсыл чыгарманы ырдайсың? Кубаныч Ажыбаев сууларга суктануу акым бар. Сонун чыгарма. Бул паркта эмне? Ошо кыздарга суктанып жүрөсүңбү? Бир аз келип эс алып кетейин деп келгем. Эң негизги максатты айтчы, мындай сулууларга суктанайын деп келдиң белең? Почти ошондой. Жакшы, анан суктануу кандай болот? Жакшы буюрса кыздар да көп экен бүгүн. Эң сонун, урматтуу достор, азыр мына Мореки Бексултандан Кубаныч Ажыбаевдин
Көрүп жаткан көрөрмандар, ушундай жагымдуу нота менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эң негизгиси биздин каналга жазылганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жана Instagram баракчабызга дагы жазылганды унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. До свидос!